Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar. Sizler men Bazar Xabar kanalı. Bugün 15 mart tuğanlar. Жалал шаарындабыз. Rubl kurs бағаларын көрсөтүп беребиz туғандар. Бизге лайк басып, подписаться етіп коюңуздар туғандар. Биз болсо баштадык. Көрсөтүп беребиз. Доскредобанк туғандар. Рубль көтөрүлүп калды. 88ден болуп атат. Сатып алсаңар 1000-ликтен доллар 105, сатып алсаңар 106,5 евро 116дан болуп атат. Сатып алсаңар 119 туғандар. Лайкты бармакчаны унутпаңыздар туғандар, подписаться менен лайкты. Видео толка силер үчүн туғандар. Банк компания туғандар, доллар 105, евро 115, рубль 188 болуп атат туғандар. Сатып алсаңар 1050ден. Банк компанияда рубль көтөрүлүп калды, 88 көтөрүлүп калды. Мына ол керемет банк туғандар, мына бул жерде 88, доллар 105, евро 115 туғандар. Катталып коюшту унутпаңыздар туғандар. Кечки курсту да тартып көрсөтүп беребиз.